Walimita maywa najua ni kuambuka yani Gideoni. Bilizi kanyanjama na umwana spora. Kuruwali kondeni amna Dr. Zungu kuruwalia ititi na pito kemwa. Amna batani wewaza busia. Unaweza busia kila tomo na kuruwa mazembia. Utena jitalia. Eto wangu kabeza karoni kakili. Ya. Yana regolinge yozi kikaiga. Abantu bakamana kubikira hivi. Bago jondo kabeza higo. Mana watu ngaya nikabuta kukia madeni. Kucha kanyoranga. Moyo ana asiki tu. Kako chikomanda ujuzi kati kabla te bucheria. Ite kalmanyoranga ite mamone ya bantu baga chiti. Baga kabeza higo. Moyo ana asiki tu. Kako chika na bucheri. Kuchika na hoteli. Timothy nyaunina baba Selna. Kama na ni malanga. Mapane leo ngona kurikista mayanga mo kaka Joseph Miyogo. Kama no guru Michael ya tato kujali ngatu mwenyeyo. Every nyali bodi kaskisi ama na Kennedy. Obwanzu. Kwa obwanzu babo songo. Mangwana ni matara nyamonge bisibya kusikela okaku. Kama na edu ni bayama kusikuli. Usani muyana pita so ndio chwali mosani. Mangwana ni chop kasia yani kibaros. Ro. Abani sio ketiri buru ama naenda kukucho. Ama na Joseph Kenyanza nereke chondo na chofrinyo. Eti na kiriko wakambo walike birimu. Amonungu mungare kuruwali sengera manga. Omwana yani omungu atizimazi unango. Omwana omura kuruwali nyamira monumungi noye masi mura. Kuruwa nyamira bonsi amona mamu mwabeni mura. Mama tabita ke munguki onenga nitala kuzina odora molaite. Ide kerubo mokamu amona bito ngongo yani chamani. Wako tanjubia. Kisii FM enka yomugusi. Onye ndiyo botaka wale koirwechera uninjo motangani koirechera onyole ndiyo botaka wale koirwechera ina oburekina osiburegesibo byokwa ogambye kina oburekina osiburegesibo byokwa obotaka ube tibolikegomi. Safi kabisa msikilizaji, abo bakuru kwa Keoke Jazz Band ngoja kire baadaye usiwe na wasiwasi. Jideka jabuto kire 25 naisa to chinsabiri chabono mambe ndani ya Afrika ya mojo tegereri enkayo mugusiki CFM station yona ambaye mule gina soko semi ukumanyina boy ko kina gota bime ya studio litukulera nimbo to mogani na kwa bahati nzuri tu jamani ameingia ndani ya studio jideka chinke sana chile bosi ngo jakadoli chinkwane che yamaseye moko totaraja ko mojo tegereri nabondogete gukumanyinga kuna duka mpya kabisa imefunguliwa katikati ya mji wa Kisii. Tukanere ya iguru kabisa kwa ndi bintu byonsi byabasubati bintu byonsi biri onye neki bintu mbiri byokorosi gitukia bintu bichi Cutex Cosmetics chionsi bintu byonsi pinta benga asabana banyaruka kabisa basubati bali batayete amangana y'ugwebodo kabisa. Kuna duka mpya imefunguliwa Kisii. Ndiko yekuwa na lieta lakini duka ina ile memo chobosonga alia umwajo motegereri asepale kuruwe para ya kogenda Kisumu keroboti mboka yega kabisa mbarabale na MT pale chini ukiteremka namna hiyo duka nile ya iguru yenye kabisa tagete by the way kurobeli kabisa gaiga asori uraike kwa yarorante binduka ki elitukolia nkyonkura na gaiga igonkwira na ne focha ya 1000 bob asayolia urabo mutangani gonte binge induka kingo kwanira mambe mapema asubuhi uikara ronte binga kie korekana ngakili kile ndani kuna nini ayoli urangeresa buya kabisa elitukolia nkyo mimi nitakuwa na kubamba kabisa na fauja ya shilingi 1000 kabisa ili na yonyale kwa kokora shopping ya uya kabisa na mambo yatakuwa mazuri. Kuna bontage tenga anga watalire mewasoire memo chibusonga ali wataratalire kwa rolire duke yo gero kwa rolire ayonte biduke ine nyipi is a brand new very brand new kabisa. So utakuwa unanieleza alafu mimi kesho nitapeana voucher ya 1000 bob. Alright,
tigandira naye gasomogeni ura studio umuske Roslyn ya kirigo ikirega studio simambia bono nkuriya rekero kyo MCA ward ne ya Munyerero imeye bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii. At the same time she's a counselor. Bintu nebinge sana bya biri bigo cyanda banta semioyo lakini batari gukwana muntako gukwana tune mechando yaye abande yakulire kubaretera mbaka depression n'ibintu binde binga abana ibaita banyaruka abana bamura wakuna shida nyingi sana akina mama ndoa azikaliki kuna shida hapa na pale lakini utaragenda gabu ndikora mwari baga igase studio semambiye ragukwania gotebyo marieta ye burunga sakurwa yiki akorangere keke sangapi wapi na kwa nini kwenda kwa nani ibyo nsekera gutwereraga igase studio mucho motenekero na mwiriri. Karibu sana mheshimiwa Roslyn Nyakiriga. Asante asinge cheri baga nje asa marieta nenkoro kwa Roslyn Nyakiriga korwa Kitutu Chache North Munyerero ward igo nkuriya ekirgo kyo bwa MCA ase ward yaitu ya Munyerero ward. Okay. Ikirgo kuri kyo MCA cyaba subati bachakire gwesoka na kwiboka bugi kabisa kigire biroge biwomwa byoboete sana biwake ruchikura na ndeko koranga igomugota kabiri bire rice byoko ba nominated but now it's very pleasing nga bona basubati bachakire gwesokia na kurigie biroge ngiyako rote kurigie kiro MCA segodi ya Munyerero siasa talibono na lengera likuyerigia kulende kuri maigana atagite kurigie kere mbatangi miaka 27 na ratariti na kansula mrefu nilikuwa nao na wafata nyuma by then na alikuwa anaitwa Jekilia Umanga tulikuwa tunakwanga na wao by the way so sio saizi nimeanza siasa nilitaka kuanza mapema lakini kwa sababu ya wazazi za zingine mzazi anakuingilia na kuambia na ayano moke bado mpinto kibyo taketaka kora sasa nikarudi nyuma kidogo. Okay. Lakini sasa mimi naona ya kwamba ni wakati wangu umefikia wa kuulizia kura. Kwa sababu kuna mambo mengi gega isikonkorora ayanda gokoreka ayanda bwenete gokoreka una leaders cheito batari kunyara gokora batigire abantu bacandikira mbamaitia bataka ayibagwetera but to me na beire ngakintambe ngo tara isiko giga because yiga singokora ni ingokonya bataka most so ni manyete challenges babwate isiko giga abule sometimes leaders baito una intumo no giga gusito tari kunyara kubaikira ikigego nchando moyo sana inko iguno nyendiri na nyara kuirekero giga at least inyare ko bagingonchura Munyerero yaito elinderi gago senyi Munyerero go sabantu baito banyare ko babagonchoka example maybe babwati example buna inche because in most of the time timindera iri gusi by the way nimezaliwa Kakamega tumekaa Mombasa tumekaa Kisumu Kisii pote tu town zote so kama like Kakamega yani kitu kama hawa chikabire chichinde toko nyora leaders unatari kuimo Kisimi ingusiga igatobwate leaders baito patari kuimo Kisimi which I want to be a good example kuchia sabandi ekera muntu ronko nyorole kabwata bokon umetakero muntu abwata bokon tebugati yani iyonyeshi kwamba ni chipesa tagiti sometimes inere buya uno mugambi oikaranse otegerera umuntu uyo nabe balimo na bari chara uno ramarole lakini yayo no mugambi ekero ro mugambi igogwancha abantu bawo bonse babuna barabe gekogera no nyine bibli nyasaye tabugati muntu angite no yanjite bonse we are equal. Bueno ekeren koligereri inche guchiga igangorona ngise ko irobo gambye bintu mbire mbwana takokora ABCD ase ogwonchura abantu bayitu banyare ko by good example kose bali bago chukuruma igayane bago chukubuli bogambi kose bali bade tore na barobwo at least banyare ko bagokora emiremeri nyasaga neti ko be leader ayino muntu nyasaye leader talibono gwa choru rero kwacha kuboka kwatabona ntaito ko be leader no leader iko iboletwe nyuma ntara iborwa nyasaye na maiti inche Roslyn akamenya Rose yoyo ne leader kero kende inga kigete ngoboli ali chikura and I think this is the right time ngo chikoboli chikure kera na Nyasaye aganetie amaika netoka na rengerati but Nyasaye taganeti nkoreki ntenene lakini the right time ekere ikire igondo chuna ntenene nkorera abantu baito egasieri bagwenerete. All right. Kuwa tabira go this time is the best mimi sipingi lakini ekigia sarikira se wodi ya Munyerero kwe baka gia kubeteriringa naye no tagetorigyo bo MCA ugambira abantu ba Munyerero so bagwakilisha se county assembly ya Kisii inkere kieke egera we speaking aba MCA barabera se wodi ya Munyerero kwa devolution ya chaka back 2013 mpaka leo
bado kumekuwa na viongozi nkiege badala kora yoroje nga kogosoa you are the best, you are the one urachi kugikirania linda abantu bamonyeroro baseboke batebenga kweli this is the leader tutanya konyora. I don't want to say that I'm the best, but ninaweza mali ambapo naweza mali ambapo ndoche bigo salika nje no mokungu umate omokungu nabo babere bakubul monyerero gwadi batinire nabasacha so ntaite barore change yo mokungu no musacha incho mokungu ebintu mirengo ligereri na abana ngakibage bagukina maybe for example abana baito bona abanyeroka na bayiseke abana aba ngokina bale chinge ngokina bale bakuri skuru lakini ondete iyo okobokonya bana bangaki inchira kibabweneta kogenda kuno mugambi nkinko baligeri nkibabweneta kokora yumine banyeroka nabamura yes okay. Most bakuri skuru abana bana baito maite aba ndio viongozi wa kesho na wao ndio watabadilisha mate ningo konyero mwana toga ningo konyo nanda konyo mwana ikintu kiamana sobogima ntebi na nkonyero mwana one arusi kogaika at least acha ko change gakoro mate mwana wansa kuri skuru ngo ikabale bachaka kunyinya sore most nabamura aba mchaka koswa yensemo ya marua sasa na kama ni msichana uchaka kutara chinjo chitari chindonge gakoro kuri skuru bona tabuka tikenta akoraki agokora but yo iso ko empower abana aba mambo yao itakuwa sawa lakini wana viongozi wetu wanaingia una monaba sacha umatinto abakungu once we have money itore ndetege ntekulitwa chikokora we concentrate sasa kama ni yani kama ni kazi yangu ninaifanya ikiwa sawa tingote ninanchi koligi musacha ikikara kingo kwashwa okay. Mukungu tayo bwata kibasa kikiri mufuko olengera tuna nabasacha ngo chikokoraki ngo chikoligi unless itobwati besa yolinyo ngo chikoligi musacha kentongere ukaligerere tiskali kingao ikiyota bwati nyumba lakini once nyukimbwata mugaka nande nitatwara mugaka na bakutwara na boyfriend taribo lakini ninafanya ninazingatia kazi yangu so ile ndio chikoligeli limononga na ki awa na inji nimewafanyia nini na nini kwa sababu mimi ni mama ninajua kwamba abangina nkomo kibali bibuyu barasa kuchiroche mpaka netia mache abangina aba mpategete gete na gete once bakongeresa kukantegera no mongina kekogera ni maite challenges cyaba kungu bagwetera. So again tongere gwatabire nga mukungu karairwe miremo tari musacha guchikurigia I want to understand gaba sacha baire miremo sai barabona bakungu baje bali most of them umateti gangote no mate musacha na bidra nyari kana na nyomete mukungu but bana mukungu yega munyometa singa nchibo taka buli bwaye bono oikire iga munyometa singa nchibo taka ju arenge ko bana bwate chibesa tari ngo nyoma mukungu lya bwate sure kero muntu mate na bwate class kiaye bono ngo igara tu ari chibesa igaba gongo mole classes yes bichi be sambaro na bata bugati mbaro bono most abasacha kera do richi besa bono mukungu nde bwensi ataketomate kuikamwanje kali igora magwana mukungu manje tejibesa yes we have money okay ikingo maine so in most cases you don't love these people you don't love men you love money abasacha baito banje kabisa yes ntira asa jeni baba gutwara ikero beto twara musacha naro nabukunya kuibolinga ki akiri rende enibo nyatabu ati go yire tadi no yire otwancha nini ikero definitely yototabanye kene naki ikero nyobwanje osakwancho monto asingi sababu gete definitely sababu yeko era kwa mutigire that is the truth umatena teri norocho mukungu bwanje tekibesa echiane nganje tekiri mufuko nyore echiane kiri mufuko inde tari nganje tekurwaso musacha echiane kiri nkuhana abasacha nto banje tekera nelikiro no muntu wigo twara musacha by the way bato twara musacha na no ine boyfriend ekurago kugambia mangana abira atatu nabukubona nkinago sereta monene kwa igule so hata huyo hao wanaume pia ni wazuri kwetu tena tunawapenda sana na pia wanaume pia wanatupenda sisi lakini sasa umukungu na hata bona once yo kwani you are money echi yo kwa guno musacha ntuanje tikoye uno eta kwa ntuanje timono lakini echi ane nimbegete mufuko nde comfortable nacho tinda atene nanchi kuligi musacha so again to lakini most bali batabwati so again to ko rokoligi kerbo kyo bo MC ase godi amanyarana na singi nchoro musubati ni musubati na mate kulinde bintu kubu musacha is that what you say yes okay ngakima ko proof bo ababa monyerero bona oji kwagira chikura kero kende na wara go tebyo nyero zinare hard working study hard working mi inche chinza chionsi by the way huwa niko kazi zangu nafanya yes na kama kuna watu nasaidia ni watu nasaidia sana hata sio watu wa manyerero ward kira asinche ngora ngo konyando monto by the way na atarire gusi nanyo ko chakuburi wa MCA nilikuwa nataka kuulizia women rep
because gusiga iga ondita yota mayeti dudu siwanja tiwanja gusie ngima netoka Western Kisumu wapi no ene gari ya soke ku Kisumu nte iyo no nyene Eldoret tuna chigari cyane chiko soka iga abako madam ngiyali squeeze ndo anakora madam so they know me alafu na gusiga iga mpa manyete kabisa buna Roslyn yonyakiriga no liyo gweta gokonya abana bacandegete abande batena Roslyn yonyakiriga gagutara ni birema okay so far so good gokonya gogoteba ndo chingona goteba lenga gokonya abantu kwa irolire inchire kigokonya bogokonya mbarabi na andi bali inchiraki inchiro kubakonya neriliye yaralia nchibona mono abantu ngokonya abarwaire wasa nimbata no mwana igari mabore example twari kuira clinic gosengo konya bali ngokonya I have them abana ngokonya bali babwate amarwaire chinkoro kidney failure spinal cords nini abana aba bakwenda boindi barwari gusi bakurwari gugega Kenya abandi mbaroro bakwenda clinic batabwati kibeso umuntu atigerete inchira once unakonyora ngo tanga sapara gega na bago kesinde na abande nanyora bakamwane baikaransti like now nimbwato yori mwane na mate na bera gaiga no nyako bera bwidu kunya koni at least bwenyorere so bali bakwate mechando ko banyora ngesirikia na bakorete vale pone kerengo chikuligiri abantu bagwetera inchi timbu gatiko chora kavira nana ko chora nangabira kingo konya mimi nasaidia Wajaluo nasaidia Waluya bako ndangeli naenda bogere naenda Boluya na cha wapi Eldoret no menyete kira lituko gusiga iga nonde asingi nchoko konya abana baguchangira omaite ntogere tutagere to understand ya iga ogokonyo maite ogokonya nkuri ao na kubwata formula ao na nebirenga byabo biri gitabauti so banataka togenda ngorake kera tokugenda ngorake so that abantu ba understanding aki Roslyn oyo noroli ogokonya ku specifically ngoro kugera bona iga abantu bakungo konyore abantu muchaka bali gukora nesimi batagetochi ko bakonya so nabonata ko come out clear aye ogokonya nkoro kyoko ningogo konya asikinchira kiye so that we can understand. So abana ngokonya mono na ni walemavu alafu na hawa wagonjwa na bungo konya ngochande intore partnership na enyegitari ya Tenwek so ekere na nyorire birema ngoenda na uchi wheelchair chia bana 0 to 17 years yes they are given free so huwa naendanga nachukua pale but I use my own transport okay yes to bring them lakini unapewa free yes I napewa free okay I don't pay anything okay kwa sababu sitaki kudanganya irabe na magoso lakini to me ngogunde free essing to be a partnership with them so napenda kuwasaidia sana na baba barwaire nchetimbo atibesa kandi si yuna ichibesa ni cyane otara ndasoborera ubonde tetura korase chiwheelchair yokoewa you are given free maybe kubwatekana no kubwaterana mo kubwaterana nyagitari ya sukurusia inkiritele kigutumeka kwa abantu igena bangi batata chiwheelchair umeta bane banya guchinyora so ayinkiritele kyokuru okutumeka ko chibwato kaguchesa abantu naende nkyo gutaka kurwa so muntu komanya konyoko mo wheelchair nche imagine wanakuja kwangu bure kera bachire sinde wananielezea kusena aligereria because nimbato mwana na inchi bugate problem so kera na waretiri chi wheelchair umuntu ande akirozi nimbate mechande kera nkoligereria inchi bugeka inchi nkoligereria nakero munya gitari Tenwek na ndani gari yane na rete wheelchair tini kwimo kinyinge chirocho uri na nyora nere nkonda na imuki nakoraki na maretera most una abona nyabondo mimi nachukwanga wheelchair na abana kwa roli eskuru ali nabo mwali mante mwana getetaba ati wheelchair na barabu no authority partnership na ira chi wheelchair onte ebyo ngakira onte mwana getena bati problem na mokonya kwa roli so nabarataka to understand kiagera abantu bagoje kugwakire simi ogotenga entu igwete ngoruri chi wheelchair so no na bantaba nene nkurunde lakini sasa wao lazima walipe 3500 chia registered wao wakikuja bakorete rubono lakini babe 10 no nyani 20 iga chibese chichibone transport bareterwe naro na bengi unamfuri baigwa lakini wanalipa 3500 lakini abana borobo they are given free so abantu abanene ngwa kana bale yes 3500 mate wheelchair na wera almost 20000 but ko esinge nchi mafuta nini echi ko imuki parana bali bakoleta they also need lunch juu wanakuja wanawafanyia ngocha bali baba korera medical assessment yes sasa ndio wanakuja hizo pesa ndio wanatumia so ni kama pia ni free lakini sasa kwa mafuta nayo lazima watalipa okay asante sana ebi byonse kwa bikolera se kodi ya Munyerero
sijapata hawajanipea watoto, lakini they nafanya. Mimi nikwambia kitu chora. Ekiagere kerenga nabokolekana buno muntu okokonya abantu ngwatabane ne councillor to some extent naende you're a politician nkoligire kerego kyobo MCA. So gwabire tamo gwatabanga gutagete kerego kyobo MCA ngotwale chinguru chinene na liora konya abantu. So nakitaka kumanyanga ki ngai mbware kigwachire asoko konya abantu ase egwadi ya Munyoro. Wenye nimesaidia mtena konyete bati alikufa. Alinge goralinga kimanga tunaita Nyabioto. Huyo mama ndio nilisaidia huyo mtoto wake na chita akakora operation, bati kira akakora operation akakura 3 months akasira abwate umbilical hernia. Uinere na akonyete. But for wheelchair sinjina gote nje tindi gochora na atoka ku western ekerema umate no boli chief nguchi boli ndene chief ebirema ngaibira batena ndingantu ntubugati birema you see tali nje umate tinko anda paka nyumba nchikori gyumuntu kurende uri otagete igago chondi ginade tindi kwanga wakora na bato tatumekeli teli birema egera squeeze abantu mbaro bale enabled differently chinjera ao egera muntu na baranyora umubasukano urenge buya upate amelema. You see, ebande mbaro baibole tubo. So that is why maybe they say dingaki let us refer them to those people who are enabled differently in a way. Asinge njoyoko yani maleta yoko nyoraka ko babera matindi yake ba machika unankuirana na baro which bado na bogo tumekelie telio. Lakini ase wodi ya Munyoro nataka turili bintu bibiri bitatunga ayono taito MCA bado ngira na seribodi na kubolia kuikubuga tekerenga gwatabane chinguru gotagete so that you can change Munyoro ekogo chuo change kerekiege because indeed we call ki egento getenkerege tarakorwa yes wiketo kinga no maito yugwente kugekora kinyatara gekora na endere kero kende bwate chinguru chyo kubolinga ngetara gekorera bono notaka turagenda chinseme chinga ki ekigitara korunkiri kike mbinto kibitara korwa sigodi Munyoro utagete guchikokoraye yase totebenga bono iga kwabero mo MC ayenkyo gochaka gokora yes bono for example kera ngurigereri una chipara cheito kuruwe mo MC ogera rueto by the alijaribu kufanya kazi lakini bono gwikira bono iga chipara chi asa chitigerete no chirali Uisiko tarasi chipare icho naboko nyorona ichirumugeto kweli because injengo sokandi ne galiane na tara kwa nyori pare saligete kirigento ke saligete alafu ne kerenko ligiriya sema ya amache aregiga une nyororo ganya nyore tari gali kwerendera ongali mire hiyo maji ilikuwa imetengenezwa sijui na mwanamke mgani alikuwa ameweka hiyo maji enyoro na rusiti amache ya kangusa go chalie ronga sinini ka katigero akasika akangusa kurwa sigete akatigero na amache ya gago sie kukurumambi acha kuiguru saa 11 abantu barwanirira na macha yumatega gucha ekwirinde sora tugutumika bona esore yege kulima amacha ali achiri na abantu bakoraki wairana nebibuyu iyo muntu na abantu babucheke mababere kusoli yotanganete na 20 onya incherozi yonyakiriga na tanganete na 20 kuikambuche 20 bibionsipi inkole ekana nakulire kubucha amacha yega abantu bamanye guchaka kubucha so iye minetu nambare bakwenda nebibuyu bosa ikiagera chinsa inkuikachire esore yakore ere chinguru ekere ya eri chinguru montuira na nibuyu bono ase inchekera nkoligereri no mukungu igondo chine kerenda ire keroge kendo chine na bongo tema tinko te bona gusini teme bionsipi lakini na bongo tema sinko nyara bakanduru na kiromuchi amacha yakoliriki asoirimi okay chipare chicheito ndeke bishe chipara chibe chingia echi abantu baite bagotumeko na bona konyora businga kichi abantu babwata para cheito mbuya chire abana baito bangina gutwara bali mechando awas chinyomba ninchikogani bachiko nkane mano elinde bangerese mechandiri na inchenda nyare kuira maybe ntenga na kia bangina bane gali manyarara ward mbabwate problem ire naiga alafu ngira nechinse mu chinchinya gitari naro nongo chikuligereri mono gekogera egento ngiri kiamana una kutwali nyagitari ebwate facilities well equipped sasa onyoru ne nyagitari kerebuya abangina mbali bakuibora abana baguchandika abandi baguikira umuntu osira kwanyora amaliyogo narate iyo chinyagitari amaliyogo arororo gusembana do yoko umuntu agwikawe gubanado banade yetara amakonya ebintu nebingi tokanetia se chinyagitari cheite rinde richinyare ko ba improved abantu abali bagocha barwiri banyare gokora kibanyare gokonya kaso bwango agobanga kiwo formula kiwo chigutumekaye biragita kyora binyore byo korosi chipare cyo subwango umatetinda tene biragita bono omugambi to chigochora na amanyete role yaye number 1 umanye koberesa ngaki goyetera bono chinguru echichiane
na bongo ora none yana kugichani nifanye kazi ili ntomire nkore omete na kina watino mugambi ngobe otomire na nyasayo kore gas na kyo konyora bange ngo batebika bange banchiro goserwa bari lakini bono bakire bakogorwa ekibona I agree with you amagana yo goseraro I agree with you lakini mwana kero kwate bochiko gorekera gita yokorosie para MC omushahara yega basic salary gekale 84 around 86,000 na maruburu bulende chimento makana nataka kuligera kira kigora ibwe ka personal ligerenga ojiko soyo wana inga mulengo kiole mirengo ne mengeke bonere gusiana Kenya kwa jumla ayenga yore se mokiye nche simati yangi mtonde simati yangi ati nkopando kapi wakali ngara tire meyo ngabeke ruga gongo kuna Matiangi wakati last minute. Okay. Yes. So mko na Fred Matiangi. Yes, mimi niko na Fred Matiangi. Lakini kwa ugavana uko na Simba Arati. Oyo rasoke oyo rangi kanga oyo kondigi njebona no yo gochikondi tro chinchende grassroots orito gochikumira na nere no to kora nere mirimo ikera na bonda atake Simba nyore Simba tari ready for me kwa igule maybe na bwato yoyo alafu na inchi na kari go Simba choku oyo rangi kanga tutafanya naye kazi kama Simba nkungu siasa kweli na mambo yake iyo kuna kupimanga ki ground kia ongeza leka Talipi metesina kwambia kweli. Sasa kama itenda banda kaninche na banda tebe Simba. Simba na bwato yo yakaroche nilisoli yako igule. Machogu nanta kiti tinkwanga machogu. You know toko genda no itoko genda nere. Lakini dende mimi niko ready kuwaki na yule ambaye ako ready kuwaki na mimi, si ndio? Ama okay, to some extent we ni counselor. How many cases chia counseling wakolera segodi ya Monyero chia very successful mpaka bono rochenga kulingana na hii kazi nimechapa hapa Monyerero waona na bongo bako ngo MCA. Uje mimi ukaseling wangu sana nikipata umongi no chande tekosino mogaka no baboli nganchi tokora counseling bia sana tunakiti na yeye na muelezea na kila bolinga kesi singa wakolera chisemo cha Monyerero ali chiro chine chinyinge ngomira na bangi katwa gamba ndanyare kwa reso sinirenga mechande menno ko nyaro bwatendelie na boko nyaro mokungu akunywa marwa pachanda ine no musacha achanda ine nyumba bakuna kuminyoka ni butuko no mugaso so nabongo ikaransa na muboli nki mechando nere ye kra kongereza kero kinena na mateiba kungu mbali ko bayiga juma ite na twakinire ga tumi nchegesa na kinire baide dudu sto kwegena na kusiba maru timate so kwana kweta town ya nyore bainde yonse lakini na gindali kwegena gera njitira tebango nyore lakini kingo batebi nana komena bakungu mbere bakunywa maru mpaka baba machara tinda kano namba anywa maru kile kilimo ntegwe tanywe kwa igule ju wezi mkataza lakini kere kwanywe maru haya nge wangu kikwanyu onye korocha maru haya ga kunywa salia manyingao you just leave it because tobetere iri wakoraki kunyu. Okay, kulingana na counseling ya gwakorire mechande menge gotoka nyumba soba musubate badali kuigora no musaja na kadhalika mbali na amarua mechando kwa wa identify nereliye mate ntubwate mechando getere common by the way wanawake wengi wanapitianga mambo mengi unatori gai tokoremerelie bintu binde kwa igule nabo mukungu metanyi chito musachoe na ochukwa kesa buligere na yemwane ne gitego soka ngakora kiango na menyire bono tigangendera komenya umukungu yo menya ne mechando nabo konyora umukungu musacho nabo giteke mambi umukungu karo kenda kaende kondo umusacho yerega kona gonchukana na ebinyoro koita ondo ikaransa samarwa ekera ikaransira samarwa uira na marogoba atabwati kende koboko you see oika umukungu egosene kondo gakorete 150 chuma teka achi bange bakajisane nondeta yore nko support kurwa ensemo na beko bega sienko bono bachaka kurwana kero kende gento getenke iyo kiango nke iyo mbali kuigwa na chinkwana umusacho ugata italie nyama ataraguri nyama mukungu bwaira kamboga kayo karangireri kabwo sige yekane chinyanya beka usinabe kama mafuta ustabegeti ochaka kumubuli na nyini kichinkuri bono mukungu cha 10 gaki mbogi makiobo otema kolemereri barwana bakoraki. Sasa unaketi na mwanamke kwa mataipo na ayo mukungu wanaambianga mtu kama ukunyometa kanyoro mugondo na waro na ndo ukanchoka muremererie umetege ndengere ngo teida dudu sibone kana banta bange ibamenyete nabakungu gose nabasacha batalinga babo urubaruruta lirwaye omete igobu asingincho omenyete ekero omenyete no muntu urubaruruta lirwao unaishukite seka ngimo ndao karamanya urubaruruta lirwaye you are comfortable no masacho mangana mangeta iyo mate kuna watu wameelewa na ibo muntu agurusio cha gwetoka soro barutari rwaye
kuna watu wana force marriage nao nikwambie leo ndiro konyoro muntu dudu siku twakinire taribo kwa bana umuntu no boyfriend yose girlfriend yawo bwate yamenya kwibamba yaba murito tiare ronko era suna bayisika bangi bakwanja babwatinda indero no muntu gwanja bangi bakobwata emo igera so by accident but ichinde chinyinge akia bayisike bagwanja cyabwata na baragwanje rero akubeko mutego noye ko nyomire bono iga akukubeko mutego bubuya anchabe murito akotebi ninde yene yawo nande tindi gusuka na seri gukurunga ochocho kuomerera bwo kero kene muntu yonko ataite kumunyuma magosi ngo ataite kumunyuma ochira so bugima bwawo utarengereti outside there umuntu nari kwatagite kunyoma umete muntu tari uchikomenya bugima buri kwaga netikomenya point ine nditaka tiyo tobekerega tonabo kyara nini dito yo tobekerega tonabo tonyara mangana maiya yechinsese tutura negocha na Ronald Mayaka Brigadier no mai Ronald Mayaka Brigadier yes mwana minto daringa no alitoka matongo mata nakira lituko na otori nera sama tani eso na ngaineri igore ngora wasa na mate nango chandi ikura nera yana no ira awagere nkikyaba kakile na matengo ngo chukwa simbe kwa musabire kura lena die kura yana turiko okay wasa ko nganyeweke mufu yato yara magana maiya sijira yewo igerano nkoira na toru bajo moto ya sege gerbosi akorokoro Roslyn ya Kiriga kuriya egeroke wa MCA Monyero Ward Ronald Mayaka Brigadier twa moibere second chia yega lakini na rokoleta mangana maiya sinchira yobo ikerano yichinsa isato chebono mambito chendale omwanchi omotegererio Kisii FM nigo tokugwakira ng'ambuya asogo tokore station ya Enjori y'omugusi. Kisii redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi Ruachi ntandanye cyense gosi abantu baminto donda basabe natogendere njire yibunire igatogendere ko bame kabiriye neri bagantete ko enda njiko sabira umwana obugima bwako ngire sana ntobwati besa nanga sababu alimu baba sakoseli abana ko chaka se sababu obugima bwako ngire tolemererania abana abakurara nyaro tatu mwabo na mama mwabo barara buliri ukuragira kuka kuri sita binyore chiparapara kiasarekire rasmus gumune gurwaru kipara umanya ko nori pikipiki ko soki aseko ko soki Kenya. Serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha bei ya mafuta haiendi juu zaidi. Baba alisema who has told you that ODM is not a party that can field a presidential candidate in 2027. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. Aya namangana maya Kisii FM tangu chinde cyose kitayo tegogoto wewe Utukio botindini ko bwachakiwe ko bwatekana nege kora bwasumubere bomusubatyo ya moto kalero mambia sichinsemo chia nyansira separe kurwa kisigo chikeroka asenchira yobotutukano Mwanchomo tegereri nigo esigeto yaruri gucyasaba gusigwe tanga kurwa sobotumikibwa maruwa yiyokorengana n'umufadha utenete parish ya Kibirigo atebere agosalia chinka chinyinge Naboigo bochoria bokenigo bwarobirigwe gucyakorekana litkulia ankyo sensemo ye bunga ya Emuru Adikia elinde ko mochoro mujumbo muye wensemeyo Asaya muna yanda mange mambi yabono monchumo tegereri nigongo kwaligani lindo nyari konyegwa senchera yobo ikrano korengana bonatukira semesa yaito yamangana maya chinsani sato chiabono mambia Omwancho motegereri bono toerera uyeigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisii FM Ronald Mayaka Obutukiniko bogenderete kubwatekana n'umubero yiyotoka sensemo ya Nyansira separe kurwa Kisigo cyakeroka mambia lero uyo orutira separe nsemo a sechinsemecho mubero yole ubumusu
bekana obwate chingoma abwaso taramanyikana ekikirire tugukwa kwaya n'umubiro yukurutwa sensemeyo abanyanyimbo nigo baikasa bwemambi ya rero na kurusha umubiro ya sensemeyo chingaki bachakiri butuki bwabo kubwatekana nege kole kyo kyaba ichani abantu abange kora sensemeyo ya nyansira litkolera rero mambia mugano yonto genda tukuyobwati umunchi mote linto kumanya samanga na itama yale bosyo kubwatekana neki yakorekana a sensemeyo Kisii FM enka yomugusi ukubolia kwa bene nigo kwarure gucyasa abantu gwetanga korwa konywa marua na mariyogande yo gutindia elinde komenya ubugima bubwato bw'amato buyase cinka ukwana munemesa yaito yamangana magia musasiro tiotenenerete parish ya kibirigo Father James Obaigwa nigatebere buna obobe obonge nigo bagokolekana sebinyoro na marangi nigo bakolento se ogwetera obutumiki bwa marua na mariyogatanchiri nigo abasemiri abayibuli iboigoko oba arera abana babasenchira yobosemia elinde ko batanga kurwa kutumika amarua yo na mariyogatanchiri asenchira yaberega korolekana matuko abwangwega lega nande storekire binyore binge na mona segusiye ito ekento na rorire kiabunire je family mono ebinyugwa amarua chinyasore abana bakeke oriegeke mutoko gekonye ikiagere kana kesa kukyanza abana bake basoira se oboke babo wetera so kunywa marua kunywa sorego bona krata bwa bese sinyo naganiti weka agotema rero gusena nyore kindi kurusore weka ubibi basoe oboke babo bakonyana bwirire bumugitie pabi yao na bera akobole simi yao na bora nyore tiya se kwa yebege abo chinga chiyabunirwe igama kunwa manga sevu na itire igandoche ekegoriegeke na tarika giyo kunona sabo ibori amarua asaliri chamate no bonywe bwo ibintu bigotindia ibintu bigotindia byose yabune chamate chito tubwaterane na bari bo wancho kuya tosire egesakugito wetrase oko kana na gosira na abagure bagororofte babiri abayibori baminto ninwe wetrase nyasaye ninwa abareria banene igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi emerobelio yonsi iyogoche gokolia bocholia boke asensemo ye bunge ya Emurwa Dikir nigo yaikiranire abwasaba menye benseme yo bariange gochegwa kachikura litikolia ankio elinde komochoro mujumbe umuye benseme yo maiga yogo kwa kweyo kabero mujumbe benseme yo nyegosera Johana Ngeno uyiyo siri obugima bwaje kubatekana no mubasokano bwendege regional commissioner bensemo ya Rift Valley Muske Abdi Hassan Nur nigatebere buna mirobelio nigo yabekirwe bwekirano elinde gochia gotanga ebikora binde byonsi byo kubasalyo bulendi asenseme yuchinga kibocholyo bubara korekane abo ankyo omukomishono unigo boigabuliri abakikikura bonsi asenseme yuguche kogenda sechinka chiabo mega yugwake kura elinde kurwa libagali saine gucha sabo bisa kurwa seke ombekyo bocholine chimbebe gya IEBC kuralia omubui litukolia ankia senchira yobotwereru. Ninawasihi wananchi wote wapige kura kwa amani na wasiwe na wasiwasi kwa sababu security yao na security ya uchaguzi iko kamili. Security agents are under very firm instructions to deal with any deviation, any attempts to interfere na mambo kama hayo. Wakishapiga kura yao, tunawahimiza tafadhali waende manyumbani kwa utaratibu na wawache wale wakaguzi wa uchaguzi waendesha shughuli zao. Emurwa Dikir iko na 94 polling stations. Tutimiza amani jameni, na wale wenye wanapangia wataingia wengi kwa tallying center, imechange. igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi abanyagitari chinasi meje county Nyamira nigo bakoleto kurobekana kwa muremberi tsukurigoro imiyo mu Nyamira bunenchera ya muyogo chengere wiki yo kubayinyora abanyagitari yabo chinas asemeremo bagokora bagokwanira barikia mangana magia abanyagitari yabo chinas nigo batebete bunanonye bagwetera makongu ao asemeremo yabo korengana namagani bategete serikali ya county Nyamira bayikiraniriye barabwo nigo babwate kibago chengere kiagera bakonyira baruira bange wetera sobokoreri bwabo bakurwa seshinyagitari ao ya Marieta ngoro kukara ne ateka tenerete nase Nyamira county asiri tukolia rero tono mogoko mone muna nase Nyamira county asinge njona intuto abere na abande b'iki county tinde gutengera litukeriga yarengeria nase zwika ya chakirange wiki emo ya erire nayo na debukara kore climax Nairobi
lakini ntuna nyamira tukarariba kandi tukoshereka Nairobi ntuna nyamira twasherekerega iga wakera buyamono mugabano ito umusinyari baso gutwangira ntitosherekera na SSB county ye nene lichinas incorporatory celebration every year ero tunatwachira nyonya tubwate challenges we know tubwate challenge chinyinga se county ito kuna chinas ekitoko demand kurwa se county government lakini aserero ikerengeka nana kialenge nkelinga noko celebrate aende toko kambi ya mone security ya nyamit asoko okuerwa to support ritukeri we appreciate so much. Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa Kisi FM enka y'omugusi. Abarayi barabisi nigo basabirwe ekumurekera emirimo eri abananchi babakorere kero barenge kurigia chikura elinde ekolenta magenderero gochase chinsemo au ime yagusi ne chinsemo chinde chiresiko yagusi gukona mune mesa yaito ya mangana mayumo na siasa kurase county ya Kisi Richard Atemba nigatebere buna baraya bange nigo barorekanire kwebachira chinyinge babalire tabananchi ase chi manifesto babwate kero bale kurigi chikura na kubeka enseme mirimo yabo ase bono barorekanire gochaka we akereko kobosi bobochori obonene bumwako gocha Atemba nigaburiria baraya bwo anene kurwasa rugongo rwagusi gutiga gutumeka ko mubwate cia Moske Dr. Fred Matiang'i aseganga yo kurigie kerego kyo burayi bwense ya Kenya na gukora chikampeni cha mapema na ilibagerio korakora emirimo eliya baganiri gukora gucia sabananchi Njeri cha Datemba inginyulia barayi baito bagusi mono balia bale obisi bale National Assembly bale County Assembly bale Senate igonta ete muinyolenga abananchi mbaba ete chikura mukagenda obisi tigakweba kubakorera emirimo chinga kiechiga igoturange lakini ntuliange mono nechikura nga mutige gukora amagendero mwatetia abantu elinde mwanse kunya kuminyoka buna bali mutaite gukora campaign abarayi baito morobisi genda asi manifesto cheno genda ase chira chiri mwaliereta abantu hao mwene kinga mwakolire gusaigo 2027 ingo ikere August abagusi babasomie ngana mutanya korora na inda barayi abaiga mwachire bono mwatigire gukora amagenderero bono mwarorire nk'umugusi nabwato mumura gusaba mura tutagete na baro babekende Kenya mono abarayi bali mwatareire omosike Matiang'i bono momusugunaine mwatigire gukora amagenderero ase binyoro byino chi ward chino chi constituency chino chi county chino igonta ete kubatebia ng'amang'ana ino na makongo chimotwa Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa Kisi FM enka y'omugusi. Muchomo tegeralia keroto gutigana nayo nigo bono tukumurekera omunyakerogo bodaboda kurwa sub county yetago ime ya South Mugirango county ya Kisi okoro kwa Master Ondara Akuma abwasa abainekeri abagendi chipikipiki cha bodaboda kurwa sichi ward cha Moticho ne chitago burabu buno bachori babarayi ba bodaboda sichi ward yechiyo nigo bara chikogenderera buna aboroberie kago kwana mune mesa yetu ya mangana magia Master Ondara nigatebera buna abantu mbararoro bakale ko basuguma abagendi abande ba bodaboda sichi nsemechyo elinde kubwate sia barayi ao asekolende abainyoire buna kera oyo muna bwato bosibule bo bachora na gwakire kuronde bwensi uri bakanetia chikobara ase byombe byabo byabagende chipikipiki cha bodaboda kurwa asensemeyo amalieta ne koroka Master Ondara Akuma umunyakero go bodaboda South Mugirango etako sub county tete kwera libageliga kukwanira abarundi bane babugirango na sikabugirango ngana igule ebirero kurwa ase abarundi bodaboda kuruchi what level abaende kwetereme chando kurwa ase abantu kitabaende batumye kisiasa kwenyorera na kuba muno kubetereri abarundi no nabarayi ebinda asoko chigo support omuntu kete kisiasa kweli bageriga kumanyi abarundi bonse across the world jospi mono bogirango Moticho ne chitako borabu obochori bondo abutangazira razimi onde bwensi na bakoli yekerogo yeko ukyobora byobode ekyagera aba ofisi babere gwetanyi myaka eliya ye certificate yanjere tene katiba igo tibabasa ko yasiburu batanga nabarayi bale natanga soro official gwetera sihombo bya habari nga onde byensi ali yekerogo si ward yekibere ekyagera ketenga ntwa ko tobo cholimba koletu bono tubwata mangana Moticho nabo igone chitako borabu togukora korwago togende ki ward chinde torore naronga naki ebinte byokorekana obochori bobagira barundi
baisa nengambo bwatabarai bao bakobara naende abarai abo barasenjiri obwasio no bomaene igonare ko bamanyinga bahada ya gitengo bochori bwakorekane tororo Boniface Okechi Masese agachoro bune ekiamani ward ya gitenga naende ko gendore chi ward chinde bo igo bochori bakorekane inse yo burindi yo butindi bya serikali igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisi FM enka y'omugusi chireka chabutukira mwancho motegererini kuminisatu igoro yechinsa isato chabona mambia na inchabuno ontegetenya kurira senchira yoboikara nukorengana buna tukira semesa yaito yamang'ana maya biyamona sengencho wachora kuyategerera ime ya Kisi FM enka y'omugusi gendera bategerera na inde tumerane chiko bachinsainye elinde nkumanya yamona yanda mange asenchira yobwenge elietariana ni konkuru kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mang'ana maya bunaletwa asole na Kisi FM enka y'omugusi eye Nkisi FM enka y'omugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo ayeno mategereri bwe radio ya Kisi FM imeye kaunti ya Kisi gose kaunti ya Nyamira Kisi FM kachire kuma nugani tiko tuma matangazo ocha radio ya Kisi FM bono na bogotonyora gwetera saba agenti baito au bagotoka sikinsa mochikubwatia kinsa mochakeroka nyoro mu agenti oito imiye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinsa mechichakeroka aino momenyi bwe bunga ya umachoge borabu tutarira service yeteje kutoka so mucho Kenya angene stage imeyajaribu waste filling station na bari kinsa mocha top nyoro mu agenti Kisi FM imiye duka ya Hamas ijire mbarabara negeta seni kya nyimba kya manga Kisi FM enka y'omugusi gendera kotegera Kisi FM enyenero enka y'omugusi eye Nkisi FM enka y'omugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo enyagitari ya RAM eyegendete gukinia ebirengo by'obugwenia bwabo lituko ase lituko ligobono ekobaarigania abalimu abasigari amo n'abakoreri bonsi b'eserikali bali babwate SHA comprehensive cover nabo bakonyora obugwenia batali gwakanira kende inyora ekadi eye nige gutenenera obugwenia bwange nchende yonsi nabo igo nakonyora amariogo no gupimwa ase elaboratory yabo boigo enyagitari ya RAM nebwa tobokoreri bwa occupational therapy ase bakorwa obokoreri buna cerebral palsy autism spectrum disorder ADD gose ADHD speech therapy splint therapy na oromoto therapy boigo nkurigereri bale amangana ye stroke boigo nkurubale ADR training guide and balance training home based care training home assessment and adjustment asebaria babwete omuchando bwa mariogo yogotindia yani drug and substance addict rehabilitation services tarera enyagitari ya RAM egotoka imeyo mu Kibosongo mbarabare nekigambere kenene gya Kisi Locals boigo bakire simi ase namba 0705239289 RAM Hospital Kisi, health first and health always. eye Nkisi FM enka y'omugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo Kisi FM enka y'omugusi Radio nambeyemo eboto bomanyi enka y'omugusi eboto bosemya nkaninka 94.1 enka y'omugusi y'omugusi igoja igoro
omwanchi omotegererio Kisi FM nigo tokugwakera ng'ambuya ase ogotokora station ya enchore y'omogusi. Kisi redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisi FM. Kisi FM sasa ni moto tena wakuote ambali. Kisi FM eyenero enka yomogusi. Eka igure duka, ikinyuru gya zeito.
ukuna koronga no kukabeza kuka nalimo kumuzira tata kai amwa musingi tipilikaru kwanile chicho sipati utuli azuza nikirubo mwenga mama Felix na wani nibosire andikisi myosiemu nariade zimamanyi abasani abaya musionyali na doro tinyaboke olwali metamaywa na chwani kwambuka yani Gideoni Birisi kanyanjama na umwana sipora kurwali kondeni amna Dr. Nsungu kurwalia ititi na pito kemwa nabazani wewazabusia Safi kabisa msikilizaji bakurukwa bagusabusia jazz band dege ntoko ndasamalita amadeni yetu gide kamera ngabire na isano chinsese to chabono mambe jinzani chi Africa emoja ndo siasuno kwene kone ngambi yole kigima tigankorega ni asinsemo yaga ya yomo ali kigima lakini ya kabiri chinkona chita gase studio no muske Roslyn nyakirigo mwanjo motegereri totara yenda chinkona jira bote ko banyu mwanjo motegereri dukadere igweru nyakigima imeyo chibo songo by the way kuko tirimboka kura treasury treasury ali account kabisa ko tirimboka ye pale straight okogenda uno muntu okogenda daraja 2 kuna duka jipya kabisa limefunguliwa duka yenye kabisa it's a brand new shop godiri nebintu byabasubati kabisa chi PC bintu buna chi Qtex and all cosmetics my friend it is a ni kama ni boutique fulani bonge la duka yenye kabisa it's a brand new na ile duka yenye pin town actually edukeyo mbono ya igoirwe ntagete elitukolia ankyo ntagete ko kwa gochakira sai mpaka litukolia ankyo mambi mapema oyo rachi kongeresa kabisa nte biduke une kororekana ebintu bire imembire biebi ngakiri kira marieta inaonekanaje ebintu godina biro bisana sana bintu kiebi meaning nga goiko personally lazima ufike pale personally uligere bintu bire ime kabisa alafu kesho nikiuliza swali ayukuongera nili kabisa straight away kwa konyora buni bwenderete ngoko ifauja ya 1000 bob alafu mambo irakuwa mazuri tena zaidi eduke ni kabisa ndiko yikuwa na riete kiagera na yenda getonte ebiri erieta li ayemambia onte bibi nteko ni bibi ngakiyekorekana na mambo kama haya alafu mimi uniachie mengine kama kukupatia zawadi chideke pero gabire nesa no debiri chavto grithin saisa to chavono mambe jina cha Africa ya moja it is Women Crush Wednesday WCW anakwamba anasema kama ni siku ya wanawake na tuko na mwanamke ambaye ni bomba sana ndani ya studio Moroke Roslyn ya Kiriganera tukura chinkwa ni chia sege keke alafu ndio tumwachilie aondoke jamani. Karibu sana Omoske Roslyn aseme yomo ali chinkwa ni chia sema mbiye ngukondera kwalenga mangana makongu sana igoronga ngaki abana bachakire konyora malita mapema na vitu kama hivyo wate banga bande go bagwanje bata bande mbali batali kumanya because buna bono cases inchiro cheja kire kororekana se JSS go junior secondary abana bachakire konyora malita mapema wale wanajua wengine hawajui so cases bune chiaye bune cancel ngakyo rachikwanire most inchege ntonga tebera abana bakanyora bulito bwa mapema tigaba banene na teba bali bagwanja bara banene chisaisi chinene chitaite chigo fix okay sa mbara baba ke barugo igento ngunda teba bana bake bakanyora bulito na baranya ale tamanya kekora tamaiti engaki ichinga kichia enga kichiri ichinga kichia bakungutara chimanyanga kichiri nabu mwana era omoke uyo gosoma iranya alikane neba no yo form 4 abe mulito bati asabanta baba nene barabu ngote baba gwanja kendo ubire ono gataite go fix nataka kufix kama labda uko na mali namna hiyo kwa mtoto wa shule abange bali bago nyora bana mapema obutaka ngogerete bakogera okay yes omwana omuiseke matabanda bange bagote buno omwana chibesa chikumusali but to me goma itena besa nchenya gusali mwana kulendekera uko muri nebesa aina kwagera okoraki uchi salika lakini nende bono nande gokuira na maega abaibuli mbali na baro batakoretiki batabugati besa ichira nyale okoraki ko umwana oyi okay totara kura chinkwane chi
abana abo gocha kwa deal na barabo bare enable differently gusaba na baye okonyara bayibuire no borema n'abantu bandi barogoto gocha kwa konya gwateba no bara banene lakini bado bwatoborema either bwoko iburu na borabo gose kero kino muntu akanyora umubasukano gusaga kina kare buya kanyora umuchando okamwirira koremara esosi yawo yoko bakonya ne kwane rapi sasa mimi ndio naongea ni matebi ngokore BCD gento ngokora neke ngakyo gokora nkonyero muntu uyu nandi kanisa ise kwanja gokora igera akore biyamano kubundi bwensi bona kero kende instead yoko genda chipara gutara kurige mechango hapa na pale whatever orosi bunege ntubuna children's home ukue nayo pale so that kama ni muhisani atakuja wasaidie mkiwa pale. Sasa ujue hiyo sio children's home. Yaku wanachangianga wagonjwa. Those ones wanaenda India, wanaenda clinics. Kuna watu wanahitaji no Eldoret insai gara kintu cha koraki chabura. Timbu ati ovans lakini nego dini no ovans lakini timbu ati ovanage. Lakini ayibano bwata banda bago nyore mejando bataye. Mejando bago chabandigi na ndi bano muruiro matito ko mukipi mwao. Eko ara nyoro bakongu ote bune mesige yene ya una kwa korateki. Kwanye bwata kero kenda abantu bagonjo kire. Sasa napenda ngo monto kali sobo anakuja kama ni kuchanga tunachanga onye no nyagetari yakoreki make sure chiri nyagetari yakoreki urwari wanega sirinde yo gwetana ni na guchangira abana abantu abacandegete kero no nyegenderete na ndi gwaswire siasa ngakyura nyari ko balance ibindebi. Mi naomba Mungu na ngire chikura ekana ire chikura maite sasa maybe na banda manya mange ko chisiko ko chia nyore no nyandonas nabako nyora na nyori gruyo kokwana nabantu gose nende bonoroje abantu mbuya abantu abagenda tokokonya mbuya aso mubwekano na ndo sakoire kerugeke uroja majukumu ya county assembly bonongo chuliko bo mheshimiwa majukumu yatakuwa mengi kufikirianga kiko konya abantu be ward na mambo kama hayo ngakiora jiko balance gosora jiko tikigenteke. Hata siwezi kuacha kabisa because I believe ni kazi Mungu alikuwa amenipea na sio kitu nimeanza nikwambia kusaidia mimi sijaanza saa hizi. Even if you ask my dad atakwambia kusaidia nao nilikuwa nasaidia kutoka mtoto njeno ene bitabu na bora ngoma itengende ngonya ne sukuru byonzi na ndo chukungulira tata umubuli esukuru fira wakonga na ngende mo ngende motebi na njitongole ti sukuru finga kugichanga kanere friend yana nyetabu gatebesa sikuwa na feel mtu afukuzwe shule so sio kitu kusaidia pia sio kitu inaanza hivi usiku roma nene ndege ntogeko chaka kule yangi mama ali no montege ntona ngome kishwe no uchire yaenda kuchi nkia ko mukani nege ntokeli nkia kole teki nkia lingo sasa nilikuwa naenda nachukua bona mama akachungire sana onye kero kene bintu biaye ama tena ayo mate kinguruka iga
utanisumbua ebintu byane tiga bibere sibikirete oyo utagete mataina kanyamama koiguri lakini bono inje nabongo kurusiri mama tamanya gakingote na tupasa kwa mama ini usenkwamo usenakwa sasa ni kitu ilianza kitambo inje nonyene changa chane cha mobile nilikuwa natoa kitambo ngoro mthabu atina wacha nikupe na nimekupea hivyo sasa sio kitu imeanza saa hizi ni kitu ilikuwa ndani yangu na ndije tindi gotakanara muntu chandikete by the way nikiona mtu ama ligago cha amange tanyale kwa resa so sijawahi penda mtu akiteseka alright kerando chibiro bikwenda sana tugokodera chinkwaneche gukuna kuligirire kirogo kyo wa MCA ayabone cha muri nelie ndi nchende hupa UPA ya Matiang'i tosha yes the president ya neguralia ben jubiliali ako Jubilee lakini sasa UPA karango lazima na mmoja UPA ni kama Matiang'i yote Jubilee na kiki yaye lakini ine chama yaye that's what I know because Nero le founder alafu ko yo party leader bona tubukate nyaribo Nero le party leader ya ito ya UPA na boy go UPA ne saiga yo mogusi that's what I know na boy go ne bona ne chikurechi by the onye turi bado UPA ne ya Matiang'i usina oturasi Matiang'i in short abantu ba UPA sisi tuko na Matiang'i nchenka gerete nonyo chite Jubilee kerenko nyeri geribia iga chieta asingincha igoroga ari no rocha tagite ko igukiro gurari asingincha mebie sege yo mugusi na bera besaiga enke yani gere saiga lakini wana kagenda nyumba muina asingincha nyumba muina na be family yokora na be koleteki na bere well off sasa akagenda lakini mimi kitu ninajua UPA ne chama ya Matiang'i lakini yote yes no ndali sibanduki mpaka lilia bandu bakasoete kuchio ngatika lite njebuyeka by then tasimama hapo ndio naonde muragana nominations rendo bugwe nomination by the way we are not many tindi ko buwa secretary tata na njori tumugambe that's what I believe is same kitu jamani alafu wono wote banga igora sobo president yaro na ole no moske Dr. Fred Okengo Matiang'i kabisa asibanduki akurukitu tujeze anonga kasi bujumbe kero ko wakino mujumbe omujumbe by the way ncheni nganje te chafet unless oyo nyagundi oyo tutashara UDA yule mtu amefanya kazi my dear amepiga kazi kitu ya yule mtu amepiga kazi kama kuna mtu amepiga kazi naye amepiga kazi so na ba UDA bado na bomoska ine mono sisi hatuko na ubaya na yeye mimi siwezi sema kama tuko na ubaya na yeye juu mimi nampenda kwa kazi yake lakini wane ntongo masababu no mumuro minto asinge nchika sia enero chikaini ikeneke gusingo kwa na tindi kwa na mtugende yonsi yes kuna lengo matena chafet yo minto kwa le gwancha ana ko ontegerete oira na soe asematiangi meime dekora I believe una montotari asematiangi gusi lega asi ira ndage kongu yes nega si kongu igo asmaja asi akorera magendero no gwate abana ndo jetaya seruti ya Matiang'i omaite bono igana wari serikali imejitindi gukana ikusingo kwana ande mo basa kongira atambe basa kongira atambe ike gusingo kwana na bego ika the last minute omwana oyo mitakoreki awonchoke you never know kuchimotua lakini sibone goma iteni gasi yale na ndekero kulire muntu ko yancha kuwisaliria sore kwararire bono kuchiga bu makonde kero kende na bera nyaro chenchi libirengere to kumanya birengere bia yabwate kwikira bono iga lakini kuchimotua buna bera nyari kana akoreki aligere lima yagatena ya tindu kuchiga iga oyo nere mo muro minto tigatubwatane keko gana nche nkuburi na mugusio nde bwensi uranda osi asore kake ekiyaito nkebekebe omo muro minto na abo mobe unoka momanyete style yoka momayete lakini oyo minto no yo minto una egento believe tingana ki toko chiko saba bosiko ruisuko gotikete mino nyomba ege selito go chiko keliki ruisuko go saba kuru nyomba mino bono oyo minto igora ali kali igoro kali atasi tunajivunia kusikire gento nseka gwikatakore kitonyore na inche buno moture tirende bwe kenyoro bwe MCA gabo kingo na gweta iga na inche kingo ikera igoro kali ese mwana minto Matiang'i ale na bango matino mwana minto rakende gabo na inche ndosi inkeliane ndo chembo sere so igongo advice abantu bonse pia bakusiba bonse pika kese mugabeta mo basako to inyaro no mugusi abantu aba oyo mino tigatwensi to twancha namo na ande tobekero mwana minto ikura totali gosalirieta tigagukwa no mwana mino babandonsi azogweta you just kwana maya kuchia soyo mino nabo mubi oliyo kale ko teba bwanchete ne nabo ataba mwabo what I believe bono gangire kura
umuntu abantu bako benefit maybe monyerero wodi yane mono baise ko chani gali obisi nabandi baruri gose kurwa yi gose nyamira water and whatever nabonko ate n'abantu bamonyerero ngayibari kuraba teipa koreki barobererera ini gocha kwanza barasa obisi turakwana nabo. Okay, because those are my people. Asante. Okobalenda ndo musubati ase county ya Kisii nga kirocha abasubati bali bali mirimo mu gwemerera bwa kiemirimo akaruru chimbiyere imere monche omuntu ndo cho nkogati pia randanga iniriri na nchina ngoma nyora naye turase kake isiyo kinyuri. I love that lady. Nampenda sana by the way. Huwa kila saa huwa na watch vitu zake ninampenda sana na ndekera nkumuligereri ngorona no muntu bwa maskani na ni mtu mnyenyekevu omusubati esi okinyuri yes anyeni yes na admire njia zake sana na tukiwa karibu na yeye ndio tena tutafanya kazi ya Mungu kwa sababu ni mnyenyekevu alafu ni mtu wa Mungu. Mtu mwenye Nyasaye no eni yoko ko muligereriga na watu no muntu no Nyasaye isi okinyuri akero ko mulige na bwate bugambi meyaye ni mtu mnyenyekevu ana story nyingi na mtu iko gwataka ko tebanga esi okinyuri bono nero le fit ya samangana yobu women rep kabisa county ya Kisii. Yes moyo rolinda na UPA maybe yorang kunkoligereri get truth yes okay awawili. Asante sana. Abubaberi gabaise kurwanirira iga agiro je gero kibo senator super senator bado no ale gosengo turachinjumu wake koteba wale ngomingo magaranaro nebi abande na uranyera kubuli bo governor and is a nice man. Super senator? Yes. Okay. No bo governor ngo whatever bo governor Obagabana sasa inatibeni kila mtu mali yako umetena zito kubati wewe na ngo boli ba minto kigera na ngo kana rais ko boli obagabana no ntene inene wajire moino no ntene inerende aise ko boli ya obagabana. Okay, nitasimama huko pia ukangiye ko onyonga liyo obagabana ngiye ko ora basale lere ninganjite unago tupigania wewe anapenda kupigania mwananchi sana. Okay, yes na mimi huwa napenda obvious mtu mwenye anapigania mwananchi iko banda abande mbarairage mbarairasi nini za digital litera babwa tabia nchira babwa tabia wako sawa lakini rende unaangalia mtu naye anapigania ngorona kibake ndio kurwanira wananchi. I like that kiba achache yes achache te tioma mimi napendanga mtu akipigania wananchi. Okay, yes kwa sababu ni mtetezi wa wanyonge. Okay, asinge nchiyebiro atika to bwate simiberega chisimibere ngiwe ntabantu bagukwana gaiga okwanengana yo mwali to kole chinkwanechi kwana ngo 0706181822 na 0796988630 SMS line 0791088922 inero SMS line chukue simu moja mbili. Hello yenere nkayimo gusingoyo likubali omuragera tutuambokelia basi na usaki angozi wajani sinanja banango bole muswati oyiga ende yatanga ni tiara dio kwana mangana ijipara singenja baraya banga bakwana ijipara batonga ina ndo ya kabere tiga kwanirenga ekara iroro wa musiobo igago livi vijana ngibere bitato igali giri baga section iyo mugaba nagaja mwali baga abire boro alafu nanda manya koja aga section iyo vijana baswadi nanda libiwo tena somo chumbe nera mabaga ababe boro. Okay, oruararo nalibona tukore cyane jara ngo mwande lakini bona icyo nali aranyale tukore lakini watala igoro ye inga ye kipara ebibira byo bona bandi na baramara umuntu mujanja. Okay, asante sana ndugu yangu kwa maoni yako. Nkayimo gusi. Hello. Yes. Benjamin Masaa Kibilat. Karibu sana bosi wangu. Ngetiganda wadawiga dudus. Ndio. Omusubati uyo kana bwate birenga kitabauti. Awote abangango support ya yarat. Nando tebango support ya mumaima. Tukita bwati musimamo. Okay. Awote support yo monte amate ba monta ko support noyo. Ate ni loro, tena ko te bono ja muntu ko ana sa ne tibese na bana soko nganyo ujira so muntu yo mungao ata akre yo wenda wa chikura. Asante. Eke ntore ko na njira nere. Ne
ne kyomo women rep Kisii County. Bono mukubati hata yabanga nayo takubuli roja Kisii County. Mungu na Nyaituga. Omuzubati oli my friend is a very good person. Oni aromondo refit, oireke roja women rep Kisii County. Esio Kenyuri Anyeni Nyaituga. Nyaituga Anyeni. Okay. For women rep Kisii County. Asante sana jamani. Kisii FM, hello. Halo. Ngoyo. Ado muja sana. Njo no monta wocho tango moraingo chale. Alafu ipara rosi. Aquí gona cabaño va a ser kero. Ya toca na bono, era va a se va a ganda ti. Una bono diante de pane de Sion di Maya ga to rubuta we quando buon tanga. E pare ieri in petti no to ko sia di Maya ga. E pare ieri ya manduku kumon. Kunya nyari pa masala. Oh no. No te querete radio. Biamono sana. Maswali ya utu wa yaigole tutakujibu. Halo. Hello, my dear brother. Halo. Kanya manene wakira we studio no magani yumo sani one. Wakira se. Oyibono nje nkomo mama este bune sipe ngungu. Itanga ni oro bakataka tubwa magomba chituka. Kwa bwatira obo. Pana ya Nyamira County. Ndio. Oh no, nje my dear sister. Yes. Nje nataka ngu advice for fulitari sualingo koboli. Na bakere wakone ore asimbara ati oro yobo gavana. Bono eterengo koligeri omate nyole ngeke okoligine kyobwe musie tuli koligero kyobo dati digava no cha koligigwa. Aye okoligie kero kyobwe musie kyamonyera wote. Yes. Ekero kyobwe musie kyamonyera wote. Aye toba ni rugo kwone kero kyabo chumbe toba ni rugo kwone kero kende gosene kyubugumere bwese kero kende. Aye liye kura yago. Ati njo mundu raro ko nyoroyo orenge osoro machogu kwone le chimba. Igo bano kwa moga chino monda ko bweru kura ya mo go kura ya mona bako garobu. Dikana na liye kero kyayo manyende. Iko manyete nande no mora muore. Tuimera ni nae chifangizo nibere isato. Bakakano ka chirogora noro muibori tuara sangire nae. Kenare watu wechine goteto mati. Biye kura ya ora kinyo. Asante. Support mondo ndebo jota ke tando kwa noro no taga chiabantu. Asante. Okay. Halo. Yey. Wakire buya. Mbokiete. Ngaji muswati yale. Nara. Na takamkwani baba. Siko tani era ndoko kumbuyo mani. Ndewi yapi kabisa. Wana ntinta teko tani tini kemunu kusanira ega. Yes. Wakwa na mangana mayaka na nje na takango tunjibu to wako ndio muno na tinta ketango tani kitangani. Asante sana mami. Sala atuwa kitangani musimama buya. Atote ni buya. Kwa atote ni kana wangu kwa musimama na ndio musimama na ndio muye ile ngo tingene ni buya. Yes. Na dina mana kwa tabarinde na buya na mo koja umata bangango ta kwa muri makali tinto kwa kwa ni mangana manga na bara ndite ko kwa ngana no mwa no muntu muya. Muntu anga ni ko kwa tikura ni yenye sipa bura kini bwana ndio ni sawa. Asante sana. Ayeke moni. Igaba buna mo ubero ko mwaka aka igata yumba ke. Okay, asante. Asante. Kara tuwarango musimamo tuwakole chingwanechi. Ni sawa. Tuwarango musimamo. Ayo kumboli mono. Bante birenga tuwaru musimamo. Kantu waru musimamo. Na ni ukweli by the way. Wacha nijipiganie kwanza, mengine yatakuja baadaye. Ni kweli kabisa. Tima tinge tokyo mwalira kwa ngerigege rutoko kora chingwanechi. Nchebona ngwa kana mbia mono.
aseo kuongalika haise studio ya ino mwangalika niribuya ama mmenikaribisha hapo. Wacha niongee Kiswahili. By the way, uko nje msiseme naringa, wengine nikiongeanga Kiswahili wanasema naringa. By the way siringi kwa sababu usikulelewa hapa Kisii. Ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili sana, hata ukisikiza Kiswahili yangu inakuanga sanifu kuliko Ekegusi. Sasa napenda sana kuongea lugha ya Kiswahili ama Kizungu. Kwa hivyo pale nje msinichukulie vibaya saa zingine nikiongea Kiswahili kwa sababu siwezi eleza maneno yangu ya Kisii mfululizo, huwa inanishinda katikati. Na hata ukinielewa vizuri utasema mimi sio Mkisii, lakini mimi ni Mkisii piwa. Na ni vizuri pia kuzungumza lugha ambayo tuliinunua. Tulilipia Kiswahili na Kiingereza. Watu mekosa pale nje mtanisamea kwa sababu sisi binadamu ni wakosefu, na pia mali nimekosa wengine mtanikosoa, lakini msiniblame na mnirekebishe. Mimi sina ubaya na mtu yoyote kwa sababu sisi zote ni watoto wa Mungu, na hata kama nakukosea naweza kukosea leo kesho kama rafiki yangu. Kwa hivyo usijali pale nje na kwa na bobora anyavire, lakini kila mtu mimi ni rafiki yangu. Lakini kwa maoni yangu na macho yangu kuna venye naona. Kwa hivyo ninashukuru Mwenyezi Mungu sana, na wali tokuboli chikura tiga tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu, na yale ambao tunaongea tuongee vitu ambazo tunaweza tendea wananchi, tuwe tukiwadanganya sana. Lakini yabato kubangaina tu abangaina asinini, lakini tali toko bangaina mono igomba tagere bangainwe toko tari mbata kairi bangainwe unawafanyia kazi yao toko bangaina liende bionsi pikere genda yote to kungaina rili ote nina ninkora seri gende kete kwetio tabire no mukungo ingo ngaina rili chipara maybe yo ngaina reti nero ngaina reti nchena bora ngo bora inkore kekogera tinche tikorigio gusene gendo kete na chikorigi umate mbaro rako yenda kuburi borai maybe gendo ngira tabu atore ngina bwekanda ko BCD manyango chikokorera mwana inji. Lakini mimi kama huko nje na nkote bya bantu bamanyero na ndi bangi kwanza they know me no baboli monto amanyera igwishia ken awo omuboli no neriswa na bagote na bango kokonya onye ngumbu na bongo goikiria bana onye nkatali wapi niko na hizo connection zote nachukua watoto ngambo na nitawachukua. Kwa hivyo nje bana bane mbali kuchikoba hanging isiko gaiga hiyo nayo na hakikishia kila mtu ne tabati ndio chikokora 100%. Lakini at least ninyale kurusia bane mechi na bana bunyuma bataragenda nimba isaransi nsemba buna naye kare kuachire buna na kuira nayo no konyore chance ina epikyo ndekoraki ira nandike tukendera tebya abantu bali babwatemo ko babwata abana ngumbu tafadhali tiyo tebya mwana wekera achire kwa matena ekera tate gukwana no muntu kwa matena kora inchu nabwatengana naye nari gukwana nera sinini kwa matena tigana gukwana no muntu uyu motebiga umwana ne kwasogete isiko buna kwanyore gasi naye konye jirani yao tonjoliria mangana umanyana nangana no borogimbu yo kusinyi. Okay. So na kitu kingine nasema na wale tunakutana pale nje mimi nasaidia watoto. Dudu say I think you know that. Niko na shirika ambalo ni Zikar Child Fund ambalo tujaongelea sana. Ile shirika huwa nashughulikia kuwachangishia wagonjwa na pia kuwafanyia mambo mengi. Ndirengo tara aborwaire nanyora babwate mbabwate sibakurara nanyora mbabwate sibi ntbaku ibisikiango iye komeki na ende skuru na sabanyoni chi mattress na sabakiango na beke gari yana imechinga ige kyara tindi kosoka na gari nen na irero muntu uri tabwati kiango igoba na isiko gari kana motora mwatora banta bajana ndi mwatokonya abo gonto bwate baby mate sunu wanche ntangase na kera litu konko ko dudu sikwa tangase baby ya bantu babe kachibese komiko mikera litu kuntungo konya tole. Okay, como mutete mabwate sigwe. Yes, tete okay. Tutubwate sigwe sika wasituone umatenyo ndibaga tokonyo nanga twakorere binte binge biri bitari kunyare. Okay. I think na bantu bari babwate chibese chitabwate mirimo. Na bayishimiwa bayitemo soime aratio soima tokore mirimo tokonya abana mimi nasaidia watoto abeke chibesa ndena rosi chibesa echinga yoga konya nindo cha singo chikuchire kera ninche bako bugati matemba ko moikera lakini inche gaba kabangere bunari shirika. Okay. So ninaomba kwamba wale mko nje wote mnanisikiza ntobwate baby ya Zikar Child Fund ejo ko kwanja kulike kare kwanya ore nonye ni 10 nonye ni 20 ayekwa yeruta ekeno tanyole tia masese ni ocho ndangeri ige 522 533 alafu ikawa ni 79 account number 79 84041. Okay. Yes. All right. Ibona naboko likansabu naboko nyara kolika kwa tomane nabakero mutinya watabanga ki wacha nitoe kidogo na bali molechi kanisa mungu gwete tokonya tafadhali. Asante sana Rose, nimesema shukrani sana kwa kupata nafasi. Kero watu wengi sona kyoko igu ya bwango. Lakini nenda se ikigusi na kero gukwanira umugusi ikigusikia ye igakuigwira nkoro. Bado ngo kwanandike gusira kini ke fluent. Na yete kero. Kero mazoezi kabisa kigera bangina bali bagwa chikura kabisa iko banje teke gusi taringa mbata maitike swali nege songo lakini akero ko bakondere ke gusi bako igwera nkoro
bago kabia sana mbia mono sana singe nje chinsa chiao gukwana no mugusie sima mbia bono biro binde na nento nyale chinga kia singe nchoko gendera gusanga elinde kororanga hali na kwa namna gani twakwa na iria mayana mbia mono twera moyo yuko gendera kunya gokonya kiagera tari bantu bonsi bakwenyara na bali batari kwenyara mbatagete bakonywe nenchiri yi yuko bakonya ningia na kitoko teberanga ubarikiwe. Amina. Asante sana mwanju motegereri yakoro kwa Roslyn nyakiriganere tulengenera aiga ase studio endoje burgedi wigire aiga tutaraji gukora tendera buri burgedi aiga gose omate bagateba mojo korondocha kurwa aliye bogetutu bogetutu mogetutu nenda yenjogo una wat na wate na boli ambole tidate bambole naberebo okay Bantu bonzi no barweta. Omuziki ke degrada angirebo? Nabukire. Okay. Na ende ugambire sana na kutegera iraiga. Uraganiria mangana mange. Wonderful. Mana mange sana. Kwana mangana mange. Na ende ngirige ndukerera isia saba swati muswati gwa sokia kimasomaso na kusubu. Si raisi. But this is what we've been challenging abantu ngaki. Abasubati nababuti abeso kibaruwanere biroge. No? And na bubabwate the majority numbers anyway. Yes. Abagwamu abameke decision yako ba favor. Yeah. Kweli kabisa. Kweli. Twarakorera chinkwa na gachia bene. Egento garo kinataka kumanyo motegere tutarakora kurwa togende. Eduka nire igwiru inyime mu cyubusongo. It's a brand new shop. Yes. It's a cosmetic shop. Kind of a boutique. Iko didi ibintu byabasubati sana. Ibintu bona chi PCH, chi Qtex. Maguta chionsia maguta wago amaguto sia yagwa kuchibuse chito kwa kubusio kege any beauty product yes no chikoni kwa so nataka ku challenge but tinta titote bune kurukwa ekera ange togocha ina riri chibunta gete batwa ekera ndo bwate chifoja okay oyo go chikotwera sabune kurukwa ebintu bire bibiko digumbire ngayere erangi akire rangi ya ina gani specifically asaye nyorete ngai uinara tu chiko foja ya 1000 bob. Wow. So ile assignment ya watu wako korabona mate bana kimanye tege songo rugia jide pako muga obaide kwa kore tege ngorigere sana pako mwara magana madenga assignment nero na homework yes na chicho ine yanke mungu anaro dotegere tukurukunga Felix Mayaka igaho ndinga na kiegu atugukwana mambia Felix Mayaka omo director yo Skyline Friends School getale kwa yerorande kwa yerorande bwato mochokoye sa gentleman igakubulinga igata igu ya mambia kitwakwana tabwati chinamba chitu ose anega delete aya uri madara bwate Dugo jatuko kwa nera chachigo. Akininga ete yane na ibu. Atari moto kutukuta namba. Okay. Direct ni metuli kutukuta namba. Woto kwa na wote magaya tent. Magaya tent. Dia tokore. Tumalize. Anke nili tukunya site yako ruwanja kwa etumira naiga. Kweli. Tusababishe zaidi. Itakuwa ni TBT. Throwback Thursday. Itakuwa nzito sana. Na inde tiga totebya bategeli baito ngambi ya mono sana singe nchaba bera mona intu. Kuru 11 ya mambi ya bwana bakabono iga. Naona watu wa mtandao ile team online najipigania sana. Mimi wanafanya kazi nzuri bwana. Bana tuzo tuwe kamera. Batebi bya mono barabuche. Gaki mbuya mono sana bantu bichi kamera. Ebintu mbiye bere kabisa. Mungu anakoro Nimrod mungare Moseti. Mozeti jemaete mungare liyoka Moseti ndira ime wezi kimurogo wezi kimu tojimira korekana ndo wezi kimu kubaza nenzile nere mate karole mate yosi ya mangara digital asante sana kazi kuntu no mwana TikTok mwana kwa Tricia na yeye pia anafanya kazi kuntu kabisa. Asante. Na pia kuna wanafunzi ambao wamekuja hapa attachment pia wanajipigania vizuri sana. Napiga kazi nzuri sana. Sikiliza kazi zao. Nzuri. Kuna kokora bara masoesi ngorongora. Na bakora ngambiru wete. Any great things must begin somewhere. Ni kweli kabisa. Umegonga ndipo and that is why you are a motivational speaker. Tumalize shughuli bwana. Ndivyo hali ilivyo. Ikubali. Felix yako ndivika bumbugeli mabumbuli. Atike bari tarabumbugeli. Kisa chiajire. Mabumbuli.
chideka ibere jitigarete tigante mekuyirigia ngasubu wangu gusininya nyore nale ko yeumere kiari nyanje tena inje to tina mnago mabumbuli Felix direct kora je na yebe inchengoro kwa dumu nyakero ko inchengoro kwa Ronald Mayaka Brigadier oyo legoro